lo tren cural, un lo PDG. Dava un brio hou, lo tren cural che rullava entre Bordeaux e Parigi, che poteva essere uno della Brespado, che erano quattro viaggiatori in un compartimento di seconda classe. Io ero entre due edadi, però io encaro, che leggevo l'aere apatico e desaburato un giornale de moda. Un gujat, visiblemente un militare in permissione, a ne giuggià alla sua lourdero e a son peu a ras. Un preste, infine, sulla caranteo, che nos destriava dell'umenaglio comune son che per son vestito scurus e son col dio blanco des costumero. Per sa falsa dignità tabè. Lo militari che aveva los uells arbuhits in suo bendo desegnato, un se besevo d'essa de là, io barreggiato curioso d'animaus preistorici e de hemnos nusos. Lo preste et che leggevo lo son breviari. E poi, che avevo giù, che n'eri ni hemno, ni militari, ni preste. De gu non parlavo pas, ni mes gausavo pas a rompe aquest silenzi pesantas de la gent viaggiadero, de tan mes pesu che su niveu social che haut, a he de dignitat. Lo silenzi catta ben sa ierarchio, come tutto in aquest mondo, che ha silenzis dus religiuses, un Dio che vos pausemo de gens come un auset nafrat, silenzis dus maliciuses, un las historios cagliolos e spontaneament que vos florejon los pots, silenzis dus manieruses, enfin, affectats, burgeses, o non vos demoro pas son cadrumi. Che donc so che ascui, jumpat pu patapim, patapan regular e dus, d'aquest tren cural qui me semblava de luxe. Au cap d'un moment, la voce un hau parlaire que me desveillec, que dauvisco tot surte los uells, encara pesantis dio drumero, qui tutu, n'estuc de segur pas pla lungo, e che spiei un drin per la iestra. Lo tren che se stanchec vestuno en gara de peitips, a pus che stornec butta in marcia, io partenzo silenzioso, uliado, melicuso come la buzz di un notario. E a questo momento che prendo il conscienzio che un irresistibile bisogno non permetteva pas mes de demorar sedut mes de temps. Che le vei alla vez e che m'arrunzei dinca las toiletos, che eran occupados, che no pego em digui che tu stens a tau, mes non podeu mes attendere. Che em decidiscuit adunc de un salt dica un vagun besin, que sas toiletos villeu eran disoccupados, que era un vagun de primero classe, a corrai em pensei al contrari, che hai mes de chanso de las truba libros, e che me enhilei sem mes demorar din lo corredor de primero classe. Lo vagun che era guaire ben buide, come tu stens. Io o duos personas per compartiment, compartiments dus luxuses, d'absetis arruis e flairantanau, tres de cada costat, au loc de quate, come di les compartiments de segne tot lo monde. La ierarchia dos stafanaris en brac, che getei u espiado furtivo din cada compartiment, homes de per tut. Hemnos sun che pla paucos, pla vestits e chi parescevan acquentats. Tutis o guaire ben che avevan tirata sun davant la tauloto plegadisso e che scrivevan o calculavan. Tutis e servets, sen cap de dubte, e servets en acțiu, en armonio discreto da bluluțe de l'endret, noblesse oblige. De cap a mieu do corredor, l'amio espiado che stu gahado per un nome stulet, a huns d'un compartiment assietat proche de la iestro, che semblava ahunit dins un treball particularment entrepatjus, que aveva espandit a sun davant un pialot de papers de totes les cruz,
e così spepissau, cadù son tour. Un dossier de segur, e important. L'uomo che poteva avere la cinquanteo, che portava un complet griseggiante, che realzava il cravato elegante di un arrubbio. De temps en quando, carrelevava su son front las suos clucos de scal escuro, che largava in suspiras e che spiava il stuno per la jestro. Professor, PDG, uomo politic, adaron che approcciavano de tours e che sbesevano già della beroio ciutat ligeriano los primes immobili a blanquejar. Tot un cop che le uec su un espiado, geinat che l'eschivei e che sortiscui io cigarretto da me dona io contenenzo. L'uomo che bascec los uells e che stornec hica al son travaglio. Non sabi pas se m'aveu vist. Che ne io non podeu decentomen espia mes, e pus, un irresistible besugno, che m'eri un moment desbrembat, che mi tornau imperativament. Enfim, non sabi pas quina dire che mi tacagnau insidiosament, che decidiscui a la vez de continuar dinc au cap du corrido. Las toiletos de primero classe effettivament qu'eran libros, che podui donc appasimar aisidament mon embejo, sense esdeburado ni conserento. Lo tren adaro che s'approchava de Blois. Dinc a Paris, cau bien car lo temps, n'eri pas brico pressat, dem tornar a trobar dins un compartiment on tutis que es moriuen son part de la UEG. Que ascui donc au revés tota la longo du corredor, d'un pas lentas e repausat. N'auavi pas met cap de rason tamahana. Arribat au mieu du bagou, non podui resistir a la prusero de jetar encar un bidat duell de cap au mem viatjaire solitari. Professor, PDG, politicien, aquest home que m'embruxiu e que m'ahastiau au me distens. E pus, que me n'apercebou tot d'un cop, que semblau, estranyament, qualcun qui ja coneixeu. Ha unit pla luent di ma memòria, di mon infanteso morto. Arribat a la hautu de son compartiment, que peguei a chualinos mon front contra la vitro. L'home tustens che ero sedut a la mediscio place, proche de la riestro, onde paisages tusten cambiadices, como dins un caleidoscop vengut hou, buobracs que desfilauen. Caueu tustens expandits au son dauant, tunt un ramat de papers de tuto las cruz. Re n'aueu pas cambiat. Tutu que m'avisei que l'home n'aueu pas mes como tutaro lunas dins sus dossiers, qu'ero redesat a l'endarrer. L'esquio appieggiato contro la banqueta rouge, come qualcun qui s'arrepausa. Lo son cap, qu'ero inclinat de cap a l'esquerro do costat un me trobaui, e che podui bese dinca huns blau de son espiado. L'home che mi semblava destibat, agutat probable, e che continuei mon camin dinca au cap du corredor, en tot aprestam a passar din l'aute vagun. Mes, un cop arribat a huns, proche de las portos, que em sentisco incapable d'anar més abans. Un presentiment que em gahec tot un cop. Dus detalls a la vez qui auevi negligits que em parechu d'evidencio luminoso. Un, sa tasso a cafè, io pulido tasso de porcelano blau, dablo sigle SNCF, che ero a son costat, esbrigagliado en mil troces, como si qualcun l'agusse esglajado raujosament da lupe. Dus, que semblava dormir, mes sus uells que eran draubits, enormes, e que em hiquei a tremular a la pensado dell'espiado aquesto da sé fred. Que tornei donc a l'endarrer dinca o compartiment e che jetei encar io ghignat per la vitro.
L'uomo che era tustenza la mediscio plasso, nella mediscio posizione. Lo cap, simplemente, che s'era un po' eslissato de cap in basso. L'espiato tustenza insupportabile, che demurei uestuno s'embulega, come cagliato. L'uomo non smautava pas. Alla vez, da blu cor che impataquejava, che m'arrisquei a entredraubi la porta, che s'escurisec d'abio crucido che impesiquec dinca las mesuras, que m'esvaguei un moment su pas a la veità. Son cap encaro que s'eslistava un drin mes de cap en baix, que deu de segur pla dormit, em diseu, me si se desveglio, che lo bau dise, e come lo bau explicar la mia presenza insolito, inutilo a son costat? Bah, che troverei pla un preteste. Alla vez, qu'avanzai francamente capaet. Segne, e dico io, che vengi di trovare in las toilettos a questo vago, che era la mio, che è un tour dos compartiments enta saber a chi be podere appartengue. Excusame se vos disturbi, mes non sere pas la vostra? Non rischi pas a re, em pensavi, già che n'è evidentemente pas la sua. La mio logico m'auisanto che m'estunec un scignau. Adaro che passava un debat un tunnel, lo patapin patatan du tren cural che avevo cambiato de registri, lo brut che ero devengut esciurdaire, las aurelios che imbrunzinaven. Se m'avevo entenut, che mi tornei alla vez, dap esattamente la mediscia frase, un drin mes forza che là, come t'ame persuadi che l'avevo già effettivamente largato, che sortivo un du tunnel, lo tren che torna prende lo son bruni dus e regular, che badagliei un pau entame destapoa las aurelios. Mes l'home n'a responeu toujours pas, simplement son cap, un drin mes que s'eslissava de cap en baix, pauc a pauc, d'un moviment regular e ineluctable. A la vez, ni tengui pas més, que m'hiquei a udulà, segne, se mausisset, sei bosta questo vago, bosto, che la rapei puvras e che m'butei au brandussà furiosamente. L'uomo che fruscec a la vez come un paquet de hardo, tudesse un lun sulla banchetto. L'estilobilio che se tengueu crispat di la mandretto che caigiù sulla muchetto dava un brut atupit. Non sabi pas come l'entenui. La frebe che m'agusicau los senses, che m tornei a inhilà la bago au segundin de la maneschero e che paupegei l'home, che ero encaro caut, mes un cor, non bateu pas mes, che m devoi rende all'evidenzio, a co che s'ero escasut du temps che me stau in las toiletos. Che m hichei a tremulà com io huello, che su d'un natural impressionable. E pus, cacau dise, caveu i pou, che m'hascusen responsable da questo mor subito. E n'aveu pas deixat l'un compartiment au quite moment un s'ero escasudo, e n'eri pas demorat sul davet, di un medis compartiment au moment fatal, tutte las presunzius che eran contro giù. Che è? Diu du seu, che è? Fulia lo mort, ta conosce son identitat, e ensajà de saber? No. Acon ero pas prudent, e ajustare encaro a las presunzius all'incontre de giù. A la vez che sortiscui, a passes feutrats du compartiment, qu'arribei dinca ons du corredor, e che mi hichei a manubrar en desesper de causa la campanetto d'alarmo. A pus, che tornei alla mio plasso, e in bet larga io credadiso e spaventoso. Un uomo che mord in laute vagù, un uomo che mord in laute vagù. La himno entre diosedas, che m'aveu segui din dus vels sen avelaire, che s'hascu blanco come neu, en du pau mes s'estabanivo. Lo juen militari, che prenguc un aer important e che es desclarec prest a tutta eventualitat. Lo preste et che se seniec e che marmusec, mon Dieu, per cantagiù che demurei frebusament lo resultat de ma demarche.
lo tren que s'aturèc. Au cap de qualque temps, lo controrolaire qu'arribèc, seguit un policier in civil, qu'us acompanhei dins al compartiment fatal. Al mateix moment, jo pigurado lungo de hemno que s'asco que entene un pau de pertut. Un home de tip nord-african embet proheitat de l'estangada du tren que vengueu de sautar du vagó e que es desalenau de cap a la horès tutto procho. Que folien lo mort, que examinen sus papers, que es trattau de cert senye Alfred Grünstein, PDG de grande societat d'exportació de cerealos de cap aos països de l'Est, qu'aueu suset tot son argent, 6.000 francs francese e a pau pres 1.000 dolars. Degu n'hi heu pas tocat. D'autres policiers qu'arriben e qu'evacuen lo cos. Lo tren que es torna quica en marcho, indiferent a l'anguscio qui deueu adaro estregne tutto las gargantos, ja que la nuvelo bessero espandido come un cot de fusil. Miejur ad Arun, catenium la garo d'Orléans les Aubrais. Dus, la séduction, qu'em tornei donc hicat in mon compartiment, esglahat per l'eveniment. La daun entre dues edats qu'ero solo, lo militari e lo preste qu'eron deguarats a Orléans. Appena seri arribat, che m'interroguec espaventado. Mon Dieu, mais che sei donc escasut? Che s'ascuc tutto rouge, sus uells che beluguegen, sus sen che s'ahulec, e che m'avisei che, finalment, e deueu este plamei jueno che so che me pareceu de tiro. Co contei a la vez pu menut tutto la demanado de la he, dempus lo moment on ahiscat per un besun qu'im premeu, e la heu quitado tam'aviat a las toiletos. Mon Dieu, monsieur, se pensats que qualcun l'ajo empusuat cum aquò, a fred, din lo tren. Los empusuaments d'auno eu responui hero sentencius, que es hentus temps a fred, que correspone tus temps a un calcul de lungo escasenzo, lucid e glaçat. Quand on vol empusua qualcun, on comença a l'empusua pla lontens en avanzo, per la pensado, las ipotesis, las mauisanzo, los odis rentrats, che sei encara. E puis, lo projecte che s'elaboro, plan planet, sosterranoment, com io fruto chi maduro. Qu'empusuon d'abord aquest projecte, los umidix autu, qui s'estarix, s'aganix, s'esbaliso, capou de la mendro causo, que tremauto davant un beire d'aigua, e se n'accomplix pas su pic lo sun geste fatal, que sap que l'accomplirà un Dio. Pramo, que non podré pas més l'accomplir pas, aquò que è logic, luminus, ineluttable. Lo coronament entat disebrac dio lungo e amaro meditazione. Tutto aquò demando temps e maduratge, ja che la pus un mediscio che è més o mens lungo savets avant d'agir. La meditazione che continua donc, la camminata omicido taben, en dusu, cum io bressairolo qui vos endrumisch enta un sum, un trimes pesu que los autes, che ero simple, cum obesez. La dauno entre dues edats che descarau ad aro d'avi auto espiado, visiblement che l'impressionaui, e che prengevo plaser a la mio de bisero. Aquò qu'ero evidentement pla més apassionant que lo jornal de modo desavorat qui se legeu tutaro. Qu'és un type formidable, em diguc, que possei a la vez un dri mai luegn mon avantatge. L'omicidi a fred dauno che donc la pusum. L'omicidi a caut, appassionat i reflexit, qu'ei lo revolver. Aquiu n'hi ha pascat de meditació anticipado, de caminament prealable, tot che è clar, brusc, fulminaire. Io darrero differenzio, infin, l'empusuaire non s'arrempetis pas jamais de son acte,
lo murtre per revolver et che pluro apres un acte, e che rebiro frequentemente un'armo contro et, mentre che la pugiù, che comprenez, non la pude pas revirar contro vos, a co che prendere tro de temps. Che la veritat a co, mes enfin, que hi ha també d'autos diferencios, la passió de heit que pot desencusar lo geste, ja que, en aquest moment, on n'hi pas més lliure, un murtre a fred, au contrari, que tus temps odius, per amor que se comet de prepaus deliberat, lliurement. Que besui che ero forse ufanoso d'esto che acabavo di dire. Ah, down, la libertat. Se cresetz che siam verdaderament lliures de cap au nostre destin, e podet dire que vos me discio, e quines que sian los vostres sentiments d'un moment, d'orror e de hasti, nu tuar pas també un dio, a fred o a caut. Lasciu espiado che hascuc mes eschiroso, che mas ets estrementi, em diguc. Ah, dauno, n'en demandau i pas autant. Che se lo heit scarlatino, che iberai, che lo compartiment veru e stufadero. Escusamme un minuto che em diguc. Che sleuec a la vez, che quitec la besto de son tailleur blau marino e che sgarrapetè sulla banchetto dalla hica din sa maletto sul porto bagaggi. Che eri demurat assietat e d'embaix che m'avisei l'esforç qui despleguèc que ascuc leugerament munta sa peglio, que sas camos eron de las beroios. D'un gaubi, la mia vision d'un mund che trantalieghi. Se volec che vos ajude dauno, eu digui galant, che sturne cassietà, tu stens un drina rouge de l'esforç. Seriosament, n'ero palejo. Caueu un camisè enfimbeu color de car, e quan leuec la siu barreto enta s'adubar la coaduro deshaito, lo sumpeu mieilu que se l'espandic su las espallos. Che medecin che em diguc? O bé, effettivament, mes cum at sabetz, e responui suspres, o che ero simplo, che legeu tutaro un libro de medicino davant de vos leuà. Che vertat, che m'acheri desvrembat. E puix, cauets mas de medicin. Ah, embrac, che comprengui che m voleu contar a suo vito. Ni manche pas. E an caucos minutos cazzabultut, che saperau Natalio Dufort, che ero de Bordeaux, mes che travagliau a Paris come dattilo di un gran garage de veituras d'ocasió, che viueu solo, sauejau de cots e trobau tussens interminables los dimenges e los dios estius. Que voletz? N'hi pas que l'homen treball si apassionant, mes aumens, quan treballi, que vesigen aumen entur, e aco m'empaccio de pensar trop ed este tristo. Du temps que me diseu aquerò, non podeu pas de mens que de l'espia las camos spettacluso, e chi ammisciau senz empaccio. Lo pesca picat em diseu a jumedix, mes d'assiu dinca Paris, non hi ha pas més que per Jurado, a la vez, che va calè sortir la grossa artilleria. Natalio e Gausei se'n volets accompanyar, que vos va ammisciar lo compartiment on he trobat lo cadavre, que comprengui que aueu abignat com o cau, sus vells que l'ugregen, que morivo d'enveja. Volentiers e m'ha responuc. Que nos leuem a la vez, que la hascui passa cavalierament aument davant e que nos havien de cap au loc du crime. Non hi havia pas degun din un compartiment sus lo qual aueuen botat los sagets, armes tapauc, los dossiers esparricats que eran estats reculits, mes la tasso esbrigaliado qui ero tustens. Natalio caguc io fremido e se sarrec contro giù. Oh, la tasso ha chiesto, perché non l'han disciado e non l'han pas visto.
che hulejaui, cauri violentat lui chagets e che si rientrat per forza in un compartiment, pramu della tasso, che responui alla premio dus un cos, me n'ero pas ni d'espauen ni de languisù, son che de raujo. Natalio, se volets che supen tutti dus aneit, da plase Luis, las causos qu'eron simplassos. L'ubrespe du dia aqueste, sinistrament memorable, camuregem, la daun entre dues edats e ju, nesio crambo de l'hôtel Excelsior, rue Monsieur le Prince, Paris 6e. L'endemà ausse, apres qu'agusihei tutte las cuentos qu'indeu evidehei di la capitalo, che turneita enne, la mio bilotto tu proche de Burdeu, un sui medecin d'empuix 20 ans. Quate l'urgent. Perché dunque un revolver? N'ei pas jamais de revolver in la man, che sui tutto un pla fred e pla calme. Alla vez, per chi non ragion e tremoli a tau, de het che pou, pla pou, se l'hai tuat, io susu glassado che m'crubis tu lucos. Sei tirat? No, a conei pas possible. Sa che là, che ien tenet un cop de oec trencare in annei di guerra. E vengere de giù? Sei un cassaire attardat chi bracuneja una chesturo? Musuels che sun clucats, peguses e drumero ed anguscio, che sentisci come un pero grosso su scaduo de mas perperos, mes che cau che las rauvisco, au magrad de giù, enta bese, enta me rende conte, mes de che? Sei vertadero mentirat? Sus che? Sus chi? Sei encara tutto ma ragion? Causisci l'uben a udula per la scemineio e los controbens che clacutejon come un sanglot de moribund. Qu'arribi, apres u esforçado doloroso, a portar uo de mas dinca macaro, a fregar mas perperos, dussument, pladussument. Mes mus dits que son rigoses e que m'hemau, mus uels enfim que es desclucon, un riu de luts, prim e cruseu, che penetro de ballo front e che freghi un po' mes. La rugositat de mus dits que s'amatigut, eschichaire. Enfim, lo porto che fluscio, caban su un pe, più laute. Mes tu d'un cop, la porto che sturno tancade romeriscio da min brut sec. L'ome alla vez che tres bimbo in moment, trantagliejo, sa unisce e che cai pesigument pusou. Perché l'hai tuato? Io salo petito de classo, io brespado de seme, chem un trentenat de drolles, sarrats los us contra los autes, io escolo de bettenza, pupitres e bans toco tucant, tacats de tinto, da duos plassos, da dus esculans, tous ten l'un a costat de l'aute, che saimen o che shaiscon, che iatau, lo regen c'ha volut. Un puello de legno dins un cantù, che hurnisch io calù scarso e che humo la salo quam buho lautanado, che mauan laudu a questo de hum, aspro e melancolico, che regerge lo regen, pla regerge, dur ben. Non supporto pas l'amendro sciarradisso, non maimo pas. Luisot, escuto em civitejon all'Aurelio, se vos venghe alla pesco demanda bsù, che io canauero tutto nao chi lumempai e bene me crumpa da mus nauans, la riu che i plene grugnaus de rabotos, che i Juan, lu sedut tu chi a tau me parlo, sabuco che i tutto proscio, sabuts insidioso ed uso, cum io aigo tebio sus cagliaus. Nem teni pas a remmes, ad esfarda che robuts, che huni, ca probi d'un risulet, senza un mut. Mes lo regen che m'ha vist, che leo plahauz a baghetto, che m'crido, Luis, perché arrises? Na risi pas, musen? Si, ca riseuos. Nu, musen,
che sorriseui simplmente. E boscarà che t'apprenderei giù a revecar e a est insolente, che conjugaràs a tutti los tenses, che disi pla tutis, los verbes aleter e chanceler, que em portaràs demant a punició, que sari los punts de l'esmaliciado, qu'abbesi tot arrull, un odi terrible contra el regent, que m'embarano come un dado de heu, qu'ho voleri tuar au regent d'un cot de fusil, l'empujoar, lo bese a passar de balai rodos un tren, que un mentidor lo regent, n'ei pas arrisut, mais simplement sorrisut. Sendra obi la buco. La voz de Joan tus tens che civitejo, insidioso ed uso. Luisot, se vos che te prestem un revolver, sabes que n'hai un tus tens nella mio sacchetto. Donc ei pla vertat, che ei effettivament tirat sul regent, dap lo revolver de Joan, sen dis a ren, fred, lucid, come un adulte. Tutun che ei pou, la man che em tremolo, che ei la frebe, lo men cap che se sbrigaglio, buzzes de per tut che em passan pu servet, como milierats d'asclos da sé. Je halète et je chancelle, tu halètes et tu chancelles, il halète et il chancelle. Lo regent leu que bacaige, il halète et il chancelle, mais ni moi, ni toi, ni nous, ni vous, ni eux ne chancellent. Et sul, sun che et tut sul. Tresau persuno du singular. E perché me volevo dunque congiugare tutte le persone? Aro chi ei, che sei spatarrat, che sembra men gran tau, la porto che sei tornato barra a Suzette, la porto che l'udiavo. Alla vez, un esclacherat da risi che m'gao, enorme, inestinguible, desliuraire, lo tiran che è mort, che flutejo già sus las aigos do rio, e sarrabantenos de grugnaus e de rabottos che hulejon alentur du sun cos, la canauero che è tutto nau, lo seu che è d'un blau immense, lo sulel jamais nus cucopas, gioio, gioio, che risi, l'aigo che è claro e tebio e che se sliso sus cagliaus, la voz de Joan che è insidioso ed uso, risurero tabè, che em conjugaràs a tutti los tenses la fraso seguento, pescar din l'aigo claro e morir de plaser. Mes tut subte, Joan che sbuto a cresce, cresce, la suo caro che è duro, barrado come un pugno, fruncido come la d'un uomo che aurea cinquanten, d'un uomo elegante, da un couplet grisejant che rehau io crabato d'un arubbiu. Sa canauero che de ben io baghetto, pla lungo, pla plegadisso, da bla quau em truco su cap, un cop a cada persuno, de cada temps, che em sentisci gahat aus un incontre du asiranzo herugio. Lo sulel che sei cucat, sannus. La nueit che cae brutalmente, negro e bescuso come la man du mestre. E n'hai d'un pas mort, e non l'hai pas tuat, perché lo Joan e prengo calabet la suo buz, duro e rugoso. Lo mencos che trempe, segutit de spasmes doloroses, lo cor che empataquejo, io grano sanglutejado che me strementis la garganto, e lagremos interminablos casaicos muslençous, io cridadiso lungo, planivo, inumano, atrosso, che em surtis de la gorgio. Sei giù, pla giù chi cridi? Mes chi me pot entene in aquesturo tardivo? Tu lo ben che sei carat. Luisot, lo mendrulet, chi ha chi te scai? Sei io caccio bieglio? La mai che ben da Luca Lulun, che m'ha pres entre sus braces e che m'giumpo dio buz attendrido, la deu Joan tutaro, insidioso ed usso. A pasimote lo mendrulot, a conei pas a ren, che bau io tisano de flus di rangè, nei pas a ren, a pasimote.
5. La cohésion. Le commissariat de police de la petite ville de N, tout proche de Bordeaux, unei un cabinet medical. Io peso escuro e pipauto da blas parets qui guttejon. Un policier incibiu, peu de stupo, de l'espiado vago, che ha sietat all'endarrer d'un bureau e che scuto. Lo menton a piejat sus la mandreto, attentiu, impenetrable. De temps en quan, que s'ausix lo pas pesuc dos agents qui hec rusci din lo corridor un pasiment centenari. Lo telefone a vegados che trindo. Lo policier che respond, sen deixar de m'escutar. Quan m'arresti, che em dits d'un aire glacial m'escoltez. Du tu, continuats. Mes perché sui assiu? Che dunque lo dise? E perché m'escuto a tau da tanta attenzione? Che lo prime cop che hic lo spes dins un commissariat de policio, disen che hi ha chiu, din mon cas, che scaurende, che ne pres la decision, cumaco, all'aubejado, en tu meleua, ha preso un ei blanco. Du tu, continuats, che come brumo davant los vels, lui souvenis, lo mes luegnex come los mes besis, che em tahurquejon, che m'arrugagnon, che em destariolon. La mia conscienza che se sbaliso, non sabi pas mes. Tu che em cau parlar. Che sui vengut tadaco, ta parlar. Dins aquesto peso escuro e pipauto, da blas parets qui guttejon. Du tu, continuats. Che sui d'un giù segne policier qui l'hai tuat. Che sui giù, Dr. Louis Tressac, ancien interne dos hospitals de Paris, qui ha tuat Mossen Alfred Grünstein, PDG de l'East Export Company, qui ha in mano dins un compartiment de primera classe do rapide Bordeaux-Paris. Aro chi ero. La congestion che ero heito, che m'eri descargat da che pesio tunnelado che me pesavo sulla conscienza. Ben astruc de neste alleugerit. Ben astruc e ufanus tabe accaudise. Tau è capitat un crime tan perfeit. Lo crime perfeit. Vertat. Ja sabevi so che ma revelazione aveu de spectaclus, de straordinari, de fulminant, e che n'attendevi da impazienzio lo risultat sul visage bigagliat de lentillos russelos du policia insibiu qui m'escutau tustens, attentiu, impenetrable. Du tu, continuats, che donc, quan passei pu prime cop din lo corredor, du temps che m'aviaui a las toiletos, che l'hai tuat. Che vos hai già dit, segne policier, che Grünstein be semblau a la vez aunit dins un treball particularment entrepatjus. Non besuc pas d'imprimer, ma es jo que l'observaui. La cincanteo eleganto, un complet grisejant qui rehausau io gravato d'un arruit viu. Sen che sabusi lo perché, l'home che m'estuc de tiro prodigiosament antipatic. Un murunas d'asiranços de ressentiments maudigerits che m'nuserauen la garganto. E quan l'home leuec su giù, son espiado freddo come la sé, ma decision ch'ero preso e che demorei entau ghignà. A cap d'un moment che s'arrestec descriue, car eleuec su son front la suos clucos d'escaglio escuro, larguec un suspiras e che beuc un glupet de cafè din la tassa de porcelano qui se trubau au son costat, che suc entagiù l'enlugrejado. Apusch che se spatarrec su son sieti e che saunegec u estuno los uels perduts di lo paisatge de planos e de bosques qui desfilavo per la jesso. Enfin, che s'endrumiscup, che so chi demoraui, perfide come la tataragno chi argueito sapredo, che la pruscei alla vez tu scialicot, ma segurei che se stau effettivament endrumit
e che scampei caucos gutos d'arsenic di luhun de caffè che demoravo de bevi. Che prengui ad arrun su porto bagaggi da milo precauzius la suo balisotto de basano e che surtiscui din lu curridu. A pus, da chiu, davant de tornar a tampar la porta e sculadisto, carrunsei de tutto ma forzo in sa direzione la balisotto de basano. Che tampai ad arrun precipitatomen la porta e cu ghignei du migliu chi pudui. So chi avevi previst besses casuc da precisione di un matematico. L'uomo che es desvegliec tut subte, che se stira sec un moment, badagliec, besduc la tassa de porcelano au sun davant, la prenguc entre lo dippo e l'index de sa mandreto e la budec d'un grup. Tut che s'ero espassat conformement a mos plans. Adaro non sobravo pas sunca demora. Mes mon irresistible besun qui m'eri desvenembat un moment, absorbit cum eri din l'accompliment d'io tasco tant espepisudo, che m tornau imperativamente, che m'aviei dun talas squeletos de primero classo, qui eran effettivament desocupados e un voluntariament che m'attardei. Che volevi evitar de passar e de repassar trot suvent din lo corredor, evitar de paresce suspetti. Lo tren adaro capruciavo de Blois. Dinca Paris, la pusun qu'aveva lo tren dehes un effetti. E pus, n'eri pas brico pressat de tornar dins un compartiment o tot lo monde son par qu'es moriu de la uege. N'aveu pas met cap de rason de ma manejar, que caleu he coincidi l'umen retur de las toiletos dab los primers sintomes besedès de l'emposuament. So que hascull, ja qu'aueu minutat l'umen plan dins sus detalls més minimuses. Arribat a la hautu do compartiment que peguei furtivament mon front contra l'abitro e que m'avisei supic, como vos haguei ja contat, senye policier, que Grünstein aueu ja deixat de viure. Me all'avete duttu, perché l'avevo parlato d'aquero vago estraviato? C'avevi pau, senye policier, c'avevi pau du mort, che volevi parlare come co per gentillezza, e pus che m'avisei s'intriga che lo caffè n'ero pas acabat. Un'analisi de so che insubravo, be pudeu mia de capa io pisto chino che sio, che m pudevan sospeitar che gahei dun la tasto di mamman esquerro, che sui esquerred, senye policier, e che les brigagliei en milo trosses en la betruca violentoment sulla taulo, che les glahei ad arrun da blupè e che sortiscui. Lo policier ensibiu che me scutau tutjur, attentiu, impenetrable. L'umentun ha piejat su sa man dreto. Duttu, s'avètz acabat la vostra deposizione, o bé, senye policier, e che puderi dise de mes? Io simplo question duttu, se ma permettez, se conosceuots, davant de commettere lo vostre crime, lo PDG Alfred Grünstein. Pas brico, senye policier, non l'aveu pas jamais vist. Perché all'avez l'aveu tuat? L'odi, senye policier, un odi escurus, luegnec, tenaç, fatal, absolut, qui vengueu de plaluent di ma memoria, de mon infantesso doloroso. Lo policier che desgahec all'avez sumentu de sa mandreto. Io taco rujoso che sdestriau encaro all'endret u la man se trubau. Pendent che parlau, non pudeu pas destacar los uells. Apus, che sleuec, e che hiquec a caminar d'un costat e de l'aute de la peça. De horo, l'utens che ero grisàs, que plaueu a de la guassi, desesperadament. Las parets que gotejauen de mes en mes. Cu descarei, lo cor sarrat d'anguscio, de canau respune,
e che non avete giù a dare che sapevo tutto, dinca un mendre dettagli, da che cadovro d'urru e de minusio, che non potevo pas impacciare de neste ufanus. Qualcun che tu stecca alla porta, un cap d'agent che se sdissec di l'entrebadado. Futemme la paz dins aquest moment, se scrida sec lo policier, di obuts qui n'a mettevo pas cat de revecado. Apus, che strunec birà de cap a giù, l'aire a l'encop greu e amistus, como qualcun qui coneix los misteris du món. Innocent, innocent. Perdó, senyor policier, innocent tu, che ets innocent. La vostra storia de murtre, che è cusudo da più blanc, de ad in casedo, e che incresen pas la mendro paraulo. Che demorei un moment destariulat, desabusat, desenganat, desconfit, decebut, mais, senyor policier, so qui disets che è força greu, e provos che incalere provos. Cauevi un aire tant adolentit che lo policia in si viu ne perdec tutto contenenzo e che larghec un immenso carcaglieggiato, a un puntau che la porto, demurato entre draubiu d'empus tutaro, che strunec tancad ero mediscio meccanicamente. Du tu, che mi semblo che nerviosament pla malaut, repausabus, e hebbus soigna lo meleu possible. Mais à la bête, seigneur policier, se compreni pla, se nous suis pas giù, qui a tuat Moussen Alfred Grünstein? Le policier insibiu che sbussec un ineffable risolet. La suo proprio hemno, car tu, la suo proprio hemno, Margarito Grünstein, nesciuto burghiero, da Blacau, cazzabeggià, e biueu empru marido intelligenzio. E la che stu reglat alla lesto, che bzadisi, pla mes alla lesto che non pas, e scusamme pla, segne tu, che non pas, lu boste murtre. Grünstein che soffrivo delle stomac, e che stulevo prenge da bancato repesce, un sachet de pudro medicinale a base de bicarbonat, che la leugerivo la digestione. Cabezez, che era un gioco de drolle, che suffivo dentro draubi un sachet, de barreja la pusu da la pudro, de tornar a pegar lo sachet e lo tur che era giugat. La mort, che arribec a tau tardivament, come ero mediscio, indipendente de chi che sia, io mort anonimo in brac, a ritardamento, come io bumbo. Ja bezet, signor policier, che vos acabeu pladit, l'arsenic, de segur l'arsenic n'ero pas barrejat a un cafè, mais enfin a la pudro medicinalo, che eso medisce, mais tu, chi vos parlo d'arsenic, chi tenguetz taloment, bertat, n'auet pas brico de chance, e perdoname tu, che és un brical joc viegl, n'ero pas d'arsenic, chi nu se veia daro sunque nell'us biei dramos romantiz, e bon bremmas tu, l'ubers famus, l'arsenic aujourd'hui c'est l'art arsenical, mais caucaren de plames moderne, de plames sofisticat, a saber, io mescladuro sabentoment usado de barbituriz e de neuroleptiz, l'effecte qu'agauem vist, n'estu pas guaire teatrau. Atau che eri innocent. Quin malastre sa che là. Mes chi è? Che calevo pla che mi accostume a che tome tutu, do complet grisejant rehausat dio gravato di da ruibiu, chi no di controet. Mes a huns, che ero morte tutto fai su, pla mort. N'au d'un pas a me plagne. Mais un malastre nu s'escaipai jamais tut sul. L'endeman me dice che recevui io letto de Natalio, la dauno entre dios edats, che m'annunziavo che volevo rompe da bgiù, che ero stato ero sunchio passato,
da se cambiar un din las ideios, da tallucar un chic la monotonia de l'existència, que era tan triste de cots, aquest garatge granàs de veitures d'ocasió, sense encant, sense poesia, que valeu millor non pas continuar la nostra relació, e m'escriveu. Mas, no us planiu pas de res, que eri un tipe comocau, amistós e simpatic. E puis, lo crime aquest crime inesperat, que ens aueu tornat ballar tot subte a tutti dus un sens a l'existència. De heit que comprengui plaviste, en vet lege un pau entre las línies, que ero terriblement decebudo, que m'aveu pres per l'assassin, que Jacob qui l'enhatigliau, e quan aprenguc per la premsa que l'assassin aco n'ero pas giù, che perdut tot d'un cop prestigi, e che redevengum tutti dus giù, un tipe ordinari, un viaggiaire de secondo classe come los autes, ero la legiduro desenganado entre dues edats d'un jornal de modo desaborat. Lo men cabinet medical d'aren là que em pareixeu esblasit e tristas. L'abito larbado d'un prau medecin de campagna dins io sus prefecturo petitugno de Girundo, a Uegè, monotonio, bumidero, plujo d'incahuns de l'este. N'eri pas qu'un mancat de la responsabilitat, un gran neient de voluntat, incapable de millar dinca sas darreros consequències los mecanismes imponderables qui asseguren los gestes decisius. Lo grandiós n'existiu pas més, sonque di lo romans e au cinema. Ah, l'agussi tuat solument, ad aquest Grünstein, tuat per debò, ja n'ero acabat per l'abito, dava aquest trin medicau de cada dia, dava aquest bla 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 de las consultacions hastiusos, d'aplas jeremiados d'hipocondriats endimenjats, d'aplas debiseros hipocritos, din l'audu de l'eter, d'aplas confidèncios du bisturi, qu'eri a l'estremero de la malinconia. En aquest moment, lo telefone que trindec e que em sortiscuc de mon estabordido. Doctor, venga viste, un cas urgent, pla urgent, venga viste. Mes, Diu do céu, que hi ha donc? E responui ulcerat. Un empujoament, doctor, un empujoament. Se m'entenez, doctor? La mio sang che virulegec. La quito paraulo d'empujoament que desvegliavo d'ingiù no sei qui nos pauseros endrumidos. Bon, chi bau de tiro, mes de heit, de che? De chi se tratto? De la jueno secretario de Monsieur Grünstein, qui, cum a sabets, doctor, ha siu la siu buz che prengu cum in tu de confidenzio, che ero tabè la siu mestresso. N'a pas pudut susbigue a la mort de son patru, che bene s'empusua. Ben che biste, doctor, ben che biste. Bertat, un malastre non se scaipa jamais tut sul. Mes, digamme, che so chi ha absorbit de tanto zic? Arsenic, doctor, com autent d'autes cots, arsenic, qui ha barrejat aus un cafè per un meno de mimetisme affettus en su biene de son prau e patron. Arsenic, che diguetz, arsenic, evidentement, a co qu'ero fatau. J'avais pla que avevi raison, j'avais pla. E tric, lo trenc he patapin, e trac, lo trenc he patapan, lo m'enconte que hi ha acabat.